Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sinina tuan-tuan malabiki ki hadire. Patulunimay pada pataraka sitan rasukur kamaraja teripung Allah Ta'ala. Wang ia maraja akamase, maraja dampeng, maraja pacarinay. Nasabari nato padang kasi. Madapu-dapu ngeriun rungi. Dileng kata sangadina bali bipatampa na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamagi-magi nasaba niya manecing papuli pagkasibiyangi ang kitunawala ki pong Allah Ta'ala na si baway suluga pamasena insyaallah. Salawat na niya pasalama masa dili malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi nasabari salawata na panuno ipamasin na pong Allah Ta'ala di kampot tayo insyaallah. Dulu di zaman Rasulullah ada hamba Allah namanya Uwais Al-Qarni. Ini diterangkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh alina Abu Hurairah. Ya Uwais Al-Qarni nakanay lasa ya selasa sopak ya biasa katu jaoli ya mata ya mata belak belang watiro indokna macoa tu ni ya namanya kutu macoa ang kayasang lasa tomatoh. Yaro indok na Uwais Al-Qarni na pudangnya anak na magkadeena tan na pudo puli ka tanah Mekah napakalisu di pamasin na pong Allah Ta'ala. Yaro Uwais Al-Qarni na sabat tomapato ri duwe pajajian na malakda kasih masara narikude na bali wiranun na tomaton na. Gangkan na napikiri ki makadapik ko cara na iindok ko kasi ubawil lo tanah Mekah untuk berhaji. Jadi Uwais Al-Qarni na saba dito gamu dala na kasi denang kana pikiri ki makademe ka mungkosoki. Nekia milotuwi kasi bali wiranun na tomaton na. Gangkan na Uwais Al-Qarni ile kukungi anak sapi menri ya si cupu na bulu ya dia na ile na kukus yaro anak sapingi menri cupu na bulu napasin na panu maka dia bali bola na Uwais Al-Qarni nulle malasalasa Uwais manang kasapi turi kuku menri cupu na bulu napay panu. Ternyata Uwais Al-Qarni nasat dinyali na makadai uli ni kuku sepingi yewe dengan 100 kilo beratnya ay uli ni rengi indok kulat tu tanah Mekah. Ternyata latihan ni ya sangi ujangan ya Uwais Al-Qarni nasat dinyali na nulle makadai de insyaallah ndok melo kapapijah kita tanah Mekah. Gangkan na nakukung indo na sini teman-teman bikin kiadiri pura sini nakukung na ringi si. Boleh tanah Yaman, lo tanah Mekah dengan jarak si 1000, si 100, 10, si kilo. Kalima pilo pandang. Pura sini nakukung na ringi si. Gangkan na letu tanah Mekah matawa apa ni? Yanar watun na tawapa
Nilo doang nginduk nama kedai puang. Tak dampengi kasi dosa ni induk kui. Matangang ngiri kinaringi mata wapa. Nilo doang ngiri pung Allah Ta'ala makadai puang. Tak dampengi kasi dosa ni induk kui. Yan ulah pung induk ning kalingi anak na milo doang. Napudangi anak na makadai na. Magi na iya nak milo dampeng mana tanya idi. Maka dia anakna dalam hal ini Uwais Al-Qarni, maka dia hinduk. Ia ku nak dampeng ini pun Allah Ta'ala dosa tanah tatama suruga, namurio tami tamatona inya suruga. Namurio tami. Begitu hebatnya orang tua. Padahinya selesai ni nangi musim haji, melolak da ilo siruntuk labita. Dan karena berjalan lagi menuju Madinah. Lalu si Madinah. Lato ko Madinah, di kay nabita. Lama musuh. Jadi benena min nabita ni wasita ni asa Siti Aisyah. Ya. Maka di Aisyah ya agak tu keriba. Kedi melulak dekat kasih sirun tu alim bina nabita suruh na pung Allah Ta'ala. Maka di Aisyah ya ko alim bina nabita di ini di semaka depan nali supaya na sama musuh. Niga satay di. Maka dia iya nasak ku Uwais Al-Qarni. Ya. Iya nasak ku Uwais Al-Qarni. Maka dia Aisyah ye upula mutu kung kanimatu li supuli mamusu. Walhasil kanina bita laba inangi mak de Uwais Al-Qarni nasaba masih ketuni kasi lepung indo melisu. Pada akhirnya, neng kalingana nabita maka neng katu sapaki yasang Uwais Al-Qarni. Maka ni nabita na pulangi sahabat ay tay semoga Uwais Al-Qarni. Ia narunasang Uwais Al-Qarni orang yang terkenal di langit. Makanya digalari Uwais Al-Qarni adalah orang yang penghuni langit. Tahu matara Pak Dona. Pada akhirnya sini tahu kita dari penasaran ya sahabat ero maka dia magi Uwais Al-Qarni maka dia kolano si runtuk ki sure milo doang ki si bawa sure milo dampeng ki kupung Allah Ta'ala. Penasaran ni Khalifah Umar si bawa Sayyidina Ali maka dia pikku ni carana ko runtuk ero tahu aga tanda-tandan na ya Rasulullah. Maka din katutanran na ko pala liman na mabala putih na sabak puri tu na kanala sa jauli. Nikiro la sa atat na ro kasi pura na muna ko kumatawa pa induk na napajala sana. Saking penasaran na yen nangi Khalifah Umar di napaja na sapa yoro. Neng kalinga karebe makadamelo si angka pole kapila pole Yaman. Ay lota jeng yakor melolak day mewi si runtuk. Pada akhirnya angkana kafila na runtuk yaro Khalifah Umar maka dia idi pole kaki na sa rombongan na pole tanah Yaman. Maka dia meka makutana angka gire sangi Uwais Al-Qarni maka dia angkai alina nasa munrang untay alina jagi untay mau. Segeralah Khalifah Umar dengan Sayyidina Ali lumewi si runtuk yaro. Sini temu-temu lak bikin hadir. Begitu dia ketemu, mak jama'i natanay ni magkali niga sa taydi. Magkali Uwais Al-Qarni iya asakku Abdullah. Magkali Uwais Al-Qarni niga to si pala sa taydi. Magkali Abdullah to. Pada padi na sangat tengi sangi Abdullah. Pada liro Abdullah atan na pung Allah Ta'ala. Nah, jadi kamaya sang Abdullah betongan na itu atan na pung Allah Ta'ala. Newe mak jama Khalifah Umar gangkan na purana na pumakadai atan na kapung Allah Ta'ala tak pernah giling liman na. Ni tero mabalangi maputi biro nasay de. Anta Uwais Al-Qarni. Idi nasa Uwais Al-Qarni. Nakat daw ni makadai Uwais Al-Qarni milo tulung nga kasi. Telo doang ka ripong Allah Ta'ala si bawa tilo dampeng ka kasi atas laku. Makadai Uwais Al-Qarni jolo-jolo pikku yasang. Makadai de nabita pudaka. Milo tulu nga nasa ngiye. Idi wakate usapa aku runtuk ni. Milo tulu nga kasi. Tilo doang karipung Allah Ta'ala.
maka di wasal karni puran ilo doang maka dani khalifah maka di wasal karni milo tulunga tanna podo ini mbak misangi maka dengan akun rong. Ternyata apa kelebihannya wasal karni nama tarpak doang na? Nah sabak iro wasal karni tahu malah dak mapatur di dua penjajian nah. Nah jadi mega hikmah rilalan cerita ewe maka de yakung kawija tu mata mapaturi di pajajan insyaallah matara tu pada naluri pung Allah Ta'ala. Yang kedua dena marigagai surat milo doang ki. Ini tu nak kena bita mintalah doa kepada semua orang nah sebab dene disemak kadani gatimu terima pak dono kupung. Jadi dia nak dingiri ta penampilan na tahu iri ta penampilan lah mungkin wajah junna dia nak beres kada agak tua tiko. Itu. Iya miru tu riri taro apa wita te maguke mau kur warampara menije ita. Makanya pakai dia kapang ditulis. Apa itu meromok tau labi-labi meromok kalacu-lacu betana sambara mina pudang ita. Lab-lab bigi waramparana kumak bicara merumuk mana na pau baca apalagi ko dia nang kena depik ko agama dia nang kening kaling-kalinga sembara je mina pudang kita lab-lab bi waramparana lab-lab bi pangka makko turu meneri witaya kato tau makro lab-lab bi pangka na dia topo ki agama sembara je mina gorang kita itu bakang kato maku kewi te bila bipak disangena weh sembara je mina pudang ita aji au pudang ita maku ke pa maka iya ria isuro lo masiko la kotomotoi si baku gurta ke asiko la kombok mutami pak disangemu dena kada asiko la kotami pak disangemu lele pasale tawi de ne kada pulaki makor gurta di maka de lomo masiko la napa kuli pasalaman ngite de nang akor. Maka demi guru tak lo mau sekolah nak mutambi pak disamu maka miro. Angka magu kewe di sekeda kinri puli masikola tapa de salamana tahu di gagaji alina bacucu. Ini bahaya pak. Makanya kong kalau lebih. Ya apa ke situ di topat di namu ji me po iparang ipo geje pak. Madali to mati tapi posuk ya aja mati ko gadu ibu. Ya. Mau tu mati pikir kita lah sebab dia jika maka-maka. Jadi wat di jaji tu sini tu beda matarang ipak don itu tu dige maka-maka lah sebab magi dia na mega curita dia na mega baca dia na merumuk sembara mina pudang itu. Makanya maka di Nabi ta inna Allah la yanzuru ila suwarikum yaitu pun Allah Ta'ala tania penampilan natai naita tania modelik na tania kanjakanna wa amwalikum tania tu waramparan nanti ini tabakaru ye mega waramparan iya marapi kumon tania itu ni tapung Allah Ta'ala walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum nayi pung Allah Ta'ala atinna mini tete si bapang kau kana ini penting jadi dia nomor rigage suruh temelo doang ki niga kue nomor rosi di tomatoy ya tomatoy itu tanah po bawang yang digurut maka dia itu tomatoy nomor 2 itu boleh kupung Allah Ta'ala. Tahu kami geraya pak. Sehari-hari itu ayah rampai iya ko puri perintah lori pung Allah Ta'ala, perintah selanjutnya mengabdi kepada kedua orang tua. Contoh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya perintangi lori rupa taui ajak lalu gata sumpah salain nalina. Ayat ini surah Al-Isra. Angkaturi ayat lingi makada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Selalu bergandengan antara perintah lori pung Allah Ta'ala si bawa perintah mapideci lori dua pajajata. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sumpai pung Allah Ta'ala na ajak mu pak duai wa bil walidaini ihsana pakalat bilang itu duai tu matota. Jadi dua ni ayat uram piwi
tulis matoncengnya ro, perintah masum peripuangi, perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sikan ni hadis lebih hebat lagi maka di Nabi tak ridallah fi ridal walidain. Rio na puangi tak gatung rio na dua itu matua. Jadi rupung Allah Ta'ala maturulok itu matuai. Tabi. Ya rupung Allah Ta'ala sa Nabi tak maturulok itu matuai. Ya nang kata matua turi cak dia miti anak na liwat turio na puangi miti itu na maka terus sebaliknya wasuhtullah fi suhtil walidain. China puangina sa nabita tak gatung iri China dua tomatoa. Jadi engkan ko Papua Santani sehabis saya ceramah engka ibu-ibu makutana maka di magir ya ustaz anakku siapa aja betah. Kada kape ko memang ibatita. Nasa yo ko macay ka pukok na sembarang pudangi. Maka ka uji na tu nampi dini pa jabat ta pa turi macay ki lop ko ta. Jadi turi macay itu ipuangi. Ka makira. Kadipi ko ni pala ala ko di na marigata ciri tapi turi paciu ya ro anak na. Aja na makalili baca ta. Kaji makoro na pakanja ki jina tanapuro tu na patagili ki pung Allah Taala. Tanapuro tu na pamiga ki pung Allah Taala turing ke ro maciu ro na siba pung Allah Taala na. Apa ya to mato ay sini to bagdere onro taranna pak doanna ya ku bija-bijana nilo doangang imajana terima tu puangi nilo doang imadecing lebih pana terima na puang. Saya balik cerita lagi. Dulu angka riasang Juraij. Ya, la Juraij. Oli Pak Oli Ogina la Juraij. Ya ro Juraij. Mapato to makasiwiang. Ki angkan sempaja menurut keterangan itu ke makana masampaja sunnah gore la pongindo makana Juraij ta'al ko jolo mulai he. Juraij ta'al. Juraij ko jolo mulai. Tapi ro la Juraij ke makana masampaja sunnah Turimak ke dala Juraij, upat teru geje sampajaku lo bali gi pangok binendokku. Niki ternyata tu dapat teru sampajana. Katalu mak nagora de na bali wi. Gangkan na apa di parasanin dok na. Namo meniru deni sing maka de mas sampajangi. Maka de epong aja lalu muale la Juraij. Gangka si runtuk na makun resalai. Terima Pak Don lepung Indo. Apa yang terjadi? Angka makunrai malusu-lusu na runtu la Juraij ilana masih satu tempat itu. Ya ro makunrai malusu-lusu macan neri la Juraij. Maka deh Juraij ita kak. Dina cinga. Wah, dulu itu perang. Ya apa bener yang kota mana kata iya lau. Kadang kesyukur lau syukur mah mutur muji busi. Wah. Iya Juraij makun rina macen ne malusu-lusu di gapakian na. Melo pangarui ye wenang la Juraij. Maka ita ka ni kero Juraij tau mapatuturi pung Allah Taala. Dina cinga. Sebab masiri makun reyen langi le pagaji na dina berhasil runtui orani pakkampi bembe ne si bang magau. Walhasil matampu ya makun reye. Waktu na matampu lele gora ko kampung la Juraij maka deh angka matampu la Juraij. Yang natapu la Juraij sana. Ning kalinge raja maka deh mana kaji la Juraij dasa deh alina tu pakwa ka. Oi maka deh raja lo murempa ki bolana. Gangkan na marutu kasi bolana la Juraij. Lisu la Juraij maka di aga jitu kareba na sa aga maka daya kareba karu makun ray laban na gora-gora. Kade magi na say matampu gari di pakoy na say julo pakanjaki. Kade bi ko yasa maka di pakuban ni pongi. Tajang ni gang ka jajinir na Neta nay maka ni gambo ta. Walhasil sedini maka melo jaji la ponganana yoli pakampung raja mangubi.
Lo kuman makatulumay. Niga cocok ko. Sakalin na jaji la punganana langsung inagendong Juraish na tanaywi makadakul ganam man abuka atte ko anak ni gambok mo. Jadi dalam riwayat nasa Nabi ang kedua anak becu mo macam anak termasuk Isa bin Maryam, yang kedua anak yang lahir di masa Juraish. Sila lo na jaji na kukongi tapo makadakul ganam man abuka atte ko anak ni gambok mo. Itarime Pak Don na yin nangi jureje, mati lah anak masih dalam keadaan merah, mencelak-celak mopi, maka itu ambo ku pakam pibim ku tiwatang. Itu apa pakam pibim ku? Apa yang terjadi situ begitu dari tasengar raja mite rumah kedewi, manangka anak mati. Mata pok mana ti makade tanya lah jureje. Masa ramana di pak kampung papur tu narutu bola. Raja suruh, jadi raja bertanggung jawab. Maka dia raja, makuin boy. Wita ni nasang, tanya ini. Ya robola tak milu kasih lewi, pak dan ringula, milu turangi. Maka dia lajure, ditolak korwa kata ipuang. Jamak bana bola aku pada purai. Dituna mangwa. Dituna malah dak manu. Maka dia bawang, aja nama aku rupa yang penting pada bola aku purai terimpak marutungi. Makumur bati borang kasih syukur na seluruh pun Allah Ta'ala. Jadi magi nang kasiruntu laju rejak makona sebab iterima Pak Donna induk na musti siruntu jolo makun resalai ya kia iterima tuwi Pak Don laju rejak gangkana itu luturi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabe ini yang kemo patoma-tota tapara kemadici. Induk tatugi ambuk tatugi tapara kemadici. Onro hebatnya itu tomatoi na ciangi pun Allah Ta'ala jangankan maka dapat diri pat diriatinna maka di pala kesana ilalana kurang sini tomatoi lebih yang kia dire nariko lanju usia ni tomatoi fala tanhar huma ajak mugerak ya dua Nacangi gerak, bahkan ada itu dalam Al-Quran fala taqul lahuma uf, aja muakkadah wala tanharhuma aja tu mugerak ya dua. Wa qul lahuma qaulan karima. Nekia berikada ki nasi berikada malabi. Jadi gerak lagi tu mah tu na capung Allah Taala, maka ni bawang dia naluri pung Allah Taala. Ti. Perlu nih pakai sang itu mah tu, bakal lebih hebat lagi di ayat lain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka di pung Allah Ta'ala benengino biki dua pajajiat tak lopak dua kak. Terus pung Allah Ta'ala maka di benengino biki nasa tomato tak lopak dua kak. Ma laisa laka bihi il degaga pak disengemure koiro fala tuti'huma ajalalu macuri ya dua. Kalingi. Aja lalu na sepung Allah Ta'ala macuri gauna wasahibahuma fi dunya ma'rufa na ya kita tak imu pakanja ke sisumpungat tak ukulino dini lurang ipung Allah Ta'ala iceri tomatoy namo manino biki indo talupa du pung Allah Ta'ala pung Allah Ta'ala makadai menering ka magukai bisi salah paham itu matana peda paham saja boy mener na ceri engka kasih kasus Yero makna apa maulu? Apa jili mah maulu? Tu si anak na cacat oleh maulu. Jadi ingkan ang kay makna angke li supole maulu, bay nagora-goray. Maka desat neraka tu. Yang cerita ini bali bolana mite mengkalingai alene rote pudanga. Tanya benengi hadis mutawatir sahih. Tanya ni kara-kara maka diwing kalinga pak na pudangi mak na maka da katui sa neraka oleh mamaulu tapi rapong indo gilingi pudangi anak na maka dia ko sa neraka mi mga apada tu 50 to kurna 10 mamaulu tamaman neraka
Napa na pote emak na makada. Tanya tu bang alali kuna angka tu ustaz aku kurumiga. Na bali anak na makuro. Makada tanya tu bang alali kuna angka tu na ustaz ukuro si bama nga tamaranaka. Mana ka manala isa neraka pamulu Aga manuripa ko ini pamulu ni aja lu kisah neraka Jadi ya makada ka suruh jo lu miteti makada aga jik na pugut ti kumamulu ite na mapidato minaring kalinga te puriru makida datal lu ikungka ya kuliga dito itu dia nalaga tahu makida mita we ini yang muncul sekarang sekalian, terutama kalau masuk musim maulid itu, samana turiur na sapa calana maulid igangkana, na pulang kita aja apa tabi si minta maaf. Ya nanangi wasangi, maka di tolo mak guru di neto isuru lo mak guru na palisu kipas salamana kita. Tapi alamu di Cina mak Bali mak nama kali apa ada tu 50 tu kurutama mana ranaka. Ini coba itu sudah muncul kesombongan sini teman-teman lebih bikin hadirin. Mereka masih boleh maulu, dia telu. Nyambulu mati tahu. Sebab intinya memang ceramah. Makanya kung kagak gerita, ya kutanang-kutanangi jolo kada aga la jama tahu kuro. Paano ko masipi kumilo makata ipalalang. Asa aga si nasa nang kipalale teh. Nasa si salah yero, kak lo mutan yero tahu ite jolo maka dimagi di palalang. Engka ka dicin engka gajana. Ternyata te masih pak ya kotolarua minri maka ya si depin lapangangi ipalala lori jaria atu piko nangi sepeda gelu napa minri utuy. Maka di mana palala mataku mania tu murusi dilatihan memang yero. Yang kedua yero pak kampung ini seni maka dia tetik si kuat matu nang kelalu ya ini pun saya sebutin ke lalu milo Mekah minri mana kasih pak kampung ini mak jama ukuri tatanai menerima pernah nggak tuh nak angkat di pamakai tolong mak jama mini juga pamakai aga apa tilu doang ka winri itu kasih maka itu ni rupa makai tilu doang ka selama liswa makuru sekali na ya milo juga makuturu ipalala tua mereka tu rupa na surat tawi kami lo doang ngaka de telepudu malakai ka ba mereka rupa na tanya sudah tambah ini telo doang ka sa mangga kasing kedaleku ka ba li susika pule lain kali karebe maka da rupa makai matur rumbungange ustaz angkai le arawing asra nang kakupang kajini ibu namu asra kami ni mata jadi kurjan jambatangi na melo mani mangaribi wala to kuro bukas soy no kumo polo to we mega to rupan na jama angka to cipiki iya de na bisa mega rupan manu mana bawa pasar mana bawa Mario meren itu kasih mak bau iya Mario meren nih mega rupan na to waga kana darah dia nak wita je makanan ni kena king mak bau. Iya. Tapi sini tomo-tomo la bikin ki hadiri. Nasang ali na mala baraka. Iya. Jadi terutama ini yang mau berangkat. Makanya makada ka iya kung kakak katita, ay tapo makada sal tanay jolo. Itu. Saya pernah naik mobil. Rabi masa punya ngasara tahu. Kami mali nalipang usas. Deni sayur maka dia tahu malah saulurang. Aku konita kata aku na dia tanai ka maka dia lalu pamir ini pamasam pa aja sasi. Ka deni sayur ka tahu malah saulurang masih sah. Makanya itanai jolo tahu Nah, hadiri wal hadiran dirahmati ini teman-teman bikin kadir. Jadi nomorusin nang iwi surim milo doang kita matotta. Iya ko to motong makanja na magalak milo doang nala sarwijan insyaallah. Matara pada na to. Yang kedua, ni kapi perlu isuru kimi lodongi panritai. Ni geru panritai warisik na nabita, maka nabita al ulama warasatul anbiya, yaitu ulama warisik kunasa nabita. Ini tu yang pengen situ betabe iya kung ke persoalan tanya ke ko nabita makutana sebab dia ni kan nabita.
Kendo ki pale. Akade ko pandrite pale to si pahangi. Jadi kung kamakada kita ini harus harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Cocok saya itu. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul itu. Tapi tulle gaidi langsung terjemahkan Quran isi tafsirkan. Tidak bisa. Ya. Makanya yang punya wewenang di sini adalah ulama. Ya mazhabe, napa ulama itu kan begitu. Sahabat Nabi. Setelah sahabat Rasulullah dulu, baru sahabatnya. Setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in. Begitu seterusnya sampai pada ulama. Dene to siruntu Nabi tadi, dene risa makanya magaro, engkau sihat di sana, dene risa betul yang seumpamanya. Makanya yang berhak memberikan penjelasan adalah orang yang paham tentang hadis, Al-Quran. Siapa mereka? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ayana yang sesang ulama'i perlu disuruh milo doang. Saya teringat guru Tambodale itu siari-ari tahu suruh anak na bawa anak na lukur napa na suruh guru tamilo doang. Tapi ro kali ya biasa nasa pak yang mici sumpahku oku guru ta. Alhamdulillah. Angkato nangka kejadian siruntu kasih dia tahu ya sepak Sulaiman di Parepare. Kali saya Ustaz pernah kena stroke. Pernah kena stroke. Lumpuh ya. Magi na senang ke guru ta datang lewat mimpi saya. Nasuruh kak mangangan apa namici sumpahku. Pura nasa ngero, terdingi guru tak lalatin ruku nasero. Magi utalinga, saya sudah bisa langsung berdiri dan jalan. Yang bersangkutan cerita nggak sendiri pak, kukak bola na cerita nggak. Makanya tu nasa anakku, ya Ustaz ini anakku kemana di DU pas sekolah. Magi saya termasuk ini najapi kak guru tak lewat mimpi pembasian pun Allah Ta'ala. Artinya sini tu begitu itu ya sengi pandrita, ya ada banyak kejadian itu namanya karomah. Tanya karomah ya Andrea. Ya. Karomah itu kelebihan, palebirang. Ya akaram kan lah ikut bicara gini makanya makaram ya. Itu bahasa dari kata karim. Ya, makanya orang yang diberikan karomah itu keajaiban yang terjadi pada diri seorang yang dekat dengan Allah, termasuk waliullah. Ya, jadi bangsa nana guru Tambodale mega kejadian wedding naita keadaannya di Mekah. Sahabat guru sendiri boleh bolana guru tak watuna marutungero namina. Jadi terowongan Mina. Anak na guru tak basrau boleh pinrang milo makutana ke guru tak batana lawmi joka-joka. Di pa na julika na tamo babangi tapi pulang guru ta makadi di na mariga bapak muna kami wita malisik di simoy. Napay pa ja masilang ngero si bakuro makadi malisik di simoy kari nasa guru taro. Dito na tamo kur terowongan Mina di situ kan banyak korban dulu pak. Tapi guru tak ternyata itu pandritai wal di makita na sabatanya apa kita matana. Jadi orang yang seperti ini insya Allah mata ramana pak doakan. Ini tuh yang pengen bawa biang hadir. Mega anak-anak pesantren biasa betak na tamal. Alhamdulillah pamasina pong magai. Angka malang ibarakat na guru tapak doakan na guru toko tu. Jadi kung kanak ta maniak muki bapak tami pesantren Iya ko cia tetama pada bani maka dia nak lo muki amu siulah muji na. Iya nak kena siulah melo letek ni. Yang penting tama ki pesantren Mungkin ka makadai, maga ko sila agam ibatong na silang kali din akwaro asal puramu isi tudang pandrite tahu pa na dua pandrite nang kemundri santri makada ami insyaallah kata barakan lologat. Ya, dena pa jauh cerita ngero guru taruna suri santri lo malawai lo jo malenga wai na ko salo makadero santri kaga watari guru ta kadin katuna karanje sabuk malai. Karanje seboy suruh bawa lo malawe. Tak kajan na iro santri makanya peko cara guru tak lo malawe na karanje seboy kade paku na pokona lo malawe lisu dua curi taki. Ya sengi malas silau na malas sipal di sunnah.
Na dito gagawin munro. Maka dia santri pikun ni kumaki guru tay. Maka dia maki kadi digagawai. Maka dia guru tak tita kerina. Digawai itu maka dia kadi merica ke keranjing. Maka dia kadi iya ro betul na baca, iya ko puramu itu lalu na aku pesantren ni, iya ko digawai na lolo dia na merica. Itu angka ya sebaraka. Iya na ro baraka aku pesantren itulah yang mempunyai nilai plus. Namun cik dimi pakai dapat disengang ilolongang, neki angke baraka dapat disengang baraka dapat dongan dapat ritai. Melodong guru tali apa sempaja, nelodong tu makami ngimundri. Insyaallah angka mana kutu? Itu kelebihan pesantren ini, Pak. Angka si baku siap puluh tahun apa kasih runtuh. Alena itu narupa ka iya dituru pai. Maka demi idi gaji itu Lukman. Ka iya nak ni ke boleh idi nasang. Iya je ye. Jamal ni. Kami. Yo hayi di biasa jago mata kru ni. Kali asa biasa nasa kelas di mau aja masih kula. Ke kapal itu jaman asal manca jima ngak makukui. Heh. Manakah manca jima? Maka dibandingi nasa diupur masih kalau kumat darasena Pak Lukman. Nulai di manca jima. Tapi engke baraka na cek dewala guru tak. Papa guru na guru tak ini rupa kasih na suruh katanya percaya katanya manca jima. Baraka na sekolah Pak. Jadi sini tu begitu ini makanya tu ya kong ka guru tak boleh panrita sudah telu doang kasih anak guru tak angkat tur biasa menerima lah wae itu dia mereka kiro ringi wae guru tak pasal guru tak boleh singkang itu milo tu guru tak kasih terjapi-japi yang bijaku kasih berdika maina macayatin nama rumo antari Pak disengan itu tidak apa-apa angka mitu tu betul Pak masaram itu betul malah ada nasarai bijana angkat tu betul kurasaram itu nasa puang ini misangi kami itu nak ni anu betama di cimui aku ni napa ada betana di nomor dingin dipaki tapi saya yakin iya kung katong makan anak na yanu madeci betama tu biasa dituga makan maga madeci matu tisa ga makan di kana goreng aku terima tu taga bani masam pajang mak na litisang itu di napa aja mak darari dulu pungala taala dan kana tak gili bijana itu tapi siaga madeci makur mulik dah. Dini jampang ini madeci siaga makoro dibandingkan yang ke madeci serapulo na sera persing ya rumah madeci luar biasa mana ngakuragan atau batonna. Saya yakin. Iya. Ni ka piwo di makanya sudah doang ki pu imam. Ya apa pu imam mau jadi tak suruh. Iya tak cio kumundri nanisan itu kalau make gandek kumundri. Itu iya ko milolong ipa itu po iman alam itu sarang mapala pak doang ni nala sarah betul na nakuragi itu namiga pak doang na baca na po iman dia tak pala imun itu pikun nilolong berakana kami bawa ni itu jadi itu wala contoh maka dia iya ko dia diseng mamu terus sure te gandeki iya nala tupak gandeng kau itu tak lupa latu toki makiru itu kang ketemu dari lupa ikan dingin lupa dengan lalu berakan pak do main itu iya kuli na palatu pak don lepu ima na palatu tu pak don nah dia lalu berakan ya iri di kayak kinat tak maka de ini kemana miseng kui di peturi melolok dia nak terima pak do tak magi-magi ro kutu macu mak do kupu imang ni terima pak do lepu imang macu tu terima pak do tadi saya yakin begitu makanya itulah kelebihannya toleh mak beri jama ya aku makurangi baca tak lau ki mak beri jama ya na baca pu imang tak do lampa macu tu kilulu ngapa do lampa aku itu tak dereke kak kemudian di jemaah mak dereke kada masih ajik nang ke ruimang Kerimagi malampi bacaan caliku sakdan lah. Tapi imat tenang luar biasa kan? Ini luar biasa. Itu. Jadi ini penting ini sekalian. Jadi kalau di dalam hadis ya ada 3 orang itu tidak ada penghalang doanya. Termasuk orang tua yang mendoakan anaknya tidak ada penghalang. Ya. Yang kedua orang yang terzolimi.
Iya kong kata igau bawang ko tu tabi matar tu pak don aja lalu kata gora-gora tu kediga salana. Orang yang terzalimi itu termasuk orang yang mustajab doanya. Matar tu pak don tahu igau bawangnya itu. Biasa roi di kota lo masigi madar ning kapagorai. Waktu kita mau pesantren lisu nak lo masih ya lo masih sile-sile koro bener nak mude goreki jumagi. Dito wati apa aku mah kaji lo buka sunah kada jumagi. Milik kiro ku tak astu masung kok betul lah itu masung kok milu mak juma. Iya turigor kada jumagi deu gili. Maka di papasan na guru taruturan di saripinal itu ku pesantren iya ko nilili ko tayo na iya ko musat dingi sali pangili ilo doang inat nila dampang ipo ng Allah Ta'ala iya mo ako nilili ko tayo na ko musat dia kadiya di sali ilo dampang ipo ng Allah Ta'ala pakai salama na sa ngina aja lang mo giling iya asal dito na sa narimpak ki amak ko mo to kisah di gagacay ito sa bara yung maramuro biasa gura-gura pajik gura magugoy cukup manikomani pak mengoto na inya. Kau beruntung malalang. Itu artinya bahasa saya ini insyaallah dia agak itu sabarai. Nawala pun Allah Ta'ala itu isengi sabara. Magai na sebab tu disibawa ki pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir sini na teman-teman lebih ki hadire. Jadi li suka pemang nangiru makada de tu na marigaga isuru timilu doang ki apalagi ko tulu masigi dina ni isuru na sabab mancaji abiasan niru makade ye na pura mas sampaja tawe makdo nipu ima niru pu ima ko makdoangi tanyali na banil doang na patuji mana ki pak ni satu ni ha itu apakah orang bisa berdoa berjamaah boleh. Berdoa berjamaah di sini yang dimaksud satu orang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Itulah yang dimaksud ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Na itu tumilo doang isi batu makamingi nasa nabita penelulungnya pala pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihannya. Ya. Makotor memang tumotata lisu nyeri pamasina pung Allah Ta'ala di nawal di mapat itu hubungan isi batu matuai. Mau menikmati bahkan makna wabil walidaini ihsana itu ya kutuma pede ciri tomatoai si kanjak na dega jarak na si kanjak na kutuma pede ciri tomatoai jangan pakai jarak makanya pakai wabi bukan walil iya ko konsep tafsir na walil fuqara'i walil masakin pakai lamang betul ikon katuma pede ciri ko pakai miskin di nomor digana pelolongi. Tapi ya ko indo makadami wabil dina kada walil walidaini makadami wabil walidaini ya roba ya sangi baul musahabah ba yang selalu ingin bersama artinya dina di masrawi jadi si batu matoi makutur ku mapedicing kanjak na kutu mapedicing kutu matoi idi langsung aja pakai perantara selama di mu di langsung si salah tuh coba-coba garing kau betul-betul na ya kung kadalik-dalik tak masawala tak punceng itu matoi tak palasu tu kutimun na makadi tanapuru nak malampi sungai tanapuru nak berakat orang parata nak tanapuru madisina itulah sebenarnya yang diharapkan itu. Iya, nah makanya dalam konsep tafsir ini mengatakan iya kutuma PDC kutuma toy selama engkalalan nawat dingi di langsung aja tak pelolongi jangan pakai jarak itulah perlunya selalu ingin bersama dengan orang tua sini teman-teman lebih ke hadir ya olehnya itu mudah-mudahan insyaallah Pak Barakah pun Allah Ta'ala saya juga punya jadwal maulid lagi sekalian setelah Isya di Teti Haji. Oleh karena itu sikuni rojolo membagi-bagi Pak Barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.